Amakuru ni menshi cyane akomeje kugenda avugwa yaba mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihugu cya Tanzania, igihugu cy'u Burundi, igihugu cya Uganda, ariko by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda tugiye kurebera hamwe inkuru yihutirwa cyane ivuga ku mpinduka zikozwe muri polisi y'u Rwanda, n'impinduka zikomeye cyane zikozwe no kuri igihugu cy'u Rwanda muri polisi cy'u Rwanda tugiye kugenda turebera hamwe. Hanyuma y'amasezerano y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni byinshi cyane byagiye bikomeza kuvugwa nyuma y'uko ashyizweho umukono na Perezida Paul Kagame ndetse na Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko ndakubwira ko hari umusesenguzi wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze amagambo akomeye, mana yanjye. Uyu mugabo yavuze ibintu bikomeye cyane kuri aya masezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati ibi byose ni uko Amerika ishaka guhatana n'Ubushinwa mu bukungu. Uyu rero ni umunyamerika asesengura amasezerano y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu musesenguzi rero kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabwiye BBC ko amasezerano y'amahoro hagati ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Perezida Felix Tshisekedi asanga ashingiye ku kuba Amerika ishaka guhatana n'Ubushinwa mu bukungu. Yitwa Professor Justin Stearns, ni umunyamerika wigisha siyansi ya politike muri kaminuza ya Simon Fraser University muri Canada. Yabwiye ikiganiro Focus on Africa cya BBC cyo kuri televiziyo ko gahunda ya Amerika yo kugera ku mabuye y'agaciro ya Kongo ngo ishobore guhatana n'Ubushinwa yanatangiye kera, ntabwo ibaye gusa kuri amasezerano y'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko yagiye abivuga. Hanyuma mbere gato yuko twinjira ku nkuru yacu nyirizina, turebera hamwe ibijyanye n'aya masezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse kandi tunareba n'impinduka zikozwe mu gipolisi cy'u Rwanda. Reka mbabwire mu buryo bw'inshamake andi makuru akomeje kugenda avugwa muri aka kanya, hanyuma tubone kugaruka ku nkuru yacu y'impinduka zikomeye cyane zikozwe mu gipolisi cy'u Rwanda. Igihugu cya Tanzania, polisi yabwiye abari gutegura imyigaragambyo yamagana perezida w'iki gihugu Samia Suluhu Hassan uherutse gutorwa ko bitemewe n'amategeko kubera ko ishobora gutuma habaho urugomo, abantu benshi cyane bakasiga ubuzima. Kuva tariki 29 kugera ku itariki ya 5 Ukwakira 2025 muri Tanzania haba imyigaragambyo yatewe hanini no kutishimira uburyo abatavuga rumwe n'ubutegetsi babujijwe kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu. Aya n'amatora yegukanywe na Madame Samia Suluhu Hassan wari usanzwe uyobora icyo gihugu. Mu cyumweru gishize ambasade ya Amerika muri Tanzania yavuze ko ifite amakuru yizewe ko iyi myigaragambyo ishobora kubura. Umuvugizi wa polisi ya Tanzania David Misime yavuze ko batari bakira ubusabe bw'abashaka kwigaragambya, nubwo hari abakomeje kwisakaza ku mbuga nkoranyambaga bahamagarira abantu kuzigaragambya ku itariki ya 9 Ukuboza 2025. Ati polisi yamaganiye kure ibyo bikorwa biri gutegurwa by'imyigaragambyo. Misime yakomeje aburira abakomeje guhamagarira abantu gukora imyigaragambyo basaba abantu kwangiza ibikorwa remezo, guhungabanya serivisi zo kwa muganga ndetse n'ibindi bishobora no gutuma ubukungu bw'igihugu buhungabana kubera imyigaragambyo. Tariki ya 3 Ukuboza 2025 itsinda ry'impuguke mu by'uburenganzira bwa muntu riturutse mu muryango w'abibumbye ryasabye guverinoma ya Tanzania kugenzura ko uburenganzira bw'abigaragambya burindwa ndetse ko bakwiriye kuyihagarika mbere y'uko hagira uzagiriramo ikibazo. Perezida Samia Suluhu Hassan yategetse inzego z'ubutabera gukora iperereza ku byaha byakozwe n'urubyiruko mu myigaragambyo ndetse yihanganisha imiryango yaburiye ababo muri iyi myigaragambyo yakurikiye amatora y'umukuru w'igihugu muri iki gihugu cya Tanzania. Iran bataye muri yombi kubera kwemerera abagore gusiganwa batambaye hijab. Inzego z'ubucamanza muri iki gihugu cya Iran zatangaje ko abantu babiri bateguye irushanwa ryo gusiganwa ku maguru bataye muri yombi kubera ko bemeye ko abagore batambaye igitambaro kibapfuka mu mutwe kizwi nka hijab baryitabira. Ibi bibaye nyuma y'uko ku itariki ya 5 Ukuboza 2025 ku mbuga nkoranyambaga hagaragaye amafoto y'abagore batambaye hijab batana mu irushanwa ry'abasiganwa ku maguru. Abagore 2,000 abagabo 3,000 bitabiriye irushanwa mu buryo butandukanye byabereye ku kirwa cya Kish girere mu majyepfo ya Iran. Bamwe mu bagore bari bambaye imipira itukura babonye basiganwa batambaye hijab, bituma abantu batanga ibitekerezo mu buryo butunguranye ndetse kandi butandukanye. Abashyigikiye impinduka muri Iran benshi bishimiye cyane amafoto, bayafata nk'ikimenyetso cy'uko abagore ba Iran bakomeje kwanga amabwiriza abategeka ko bakwambara hijab. Ku rundi ruhande abayobozi ba Iran babibonye nabi ko ari ukutubahiriza amabwiriza asanzweho, binatuma hanafatwa ingamba ku bari bateguye ibi bikorwa. Si ukutubahiriza amabwiriza ya hijab gusa, ahubwo nuko irushanwa ryo gusiganwa ku maguru ryabaye ubwaryo naryo ntiryakiriwe neza.
umushinjacyaha ku kirwa cya Kesh yavuze ko uburyo irushanwa ryari riteguye ubwaryo ari ukunyuranya n'imyitwarire ibereye rubanda muri iki gihugu cya Iran. Ikibazo cya hijab gikomeza kuba ku isonga mu biganiro bijyanye n'ahazaza ha Iran, bamwe bakayikomeraho abandi kandi bakagaragaza ko umuntu akwiye kwambara icyo ashaka muri iki gihugu cya Iran. Hanyuma mbere gato yuko twinjira ku nkuru yacu nyirizina ivugwa impinduka zakozwe mu gipolisi cy'igihugu cy'u Rwanda, witwa Nikolai Azarov wabaye minisitiri w'intebe wa Ukraine imyaka 4 kugeza 2014 yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora gukura Volodymyr Zelensky ku butegetsi mu gihe abangamira ubushake bwayo bwo kurangiza intambara ihanganishije iki gihugu n'Uburusiya. Azarov yavuze ko iperereza rikomeje gukorwa n'inzego zishinzwe kurwanya ruswa zishyigikiwe n'ibihugu byo mu Burengerazuba ku bayobozi ba hafi na Zelensky ku bijyanye n'ibyaha bya ruswa no gukoresha inkunga Ukraine ihabwa nabi, rigaragaza nta gushidikanya ko abanyamerika bafashe icyemezo cyo kumukura ku butegetsi. Yakomeje agaragaza ko Amerika nisanga Volodymyr Zelensky ateza ibibazo byinshi cyane ndetse afite aho ahuriye n'iki kibazo bazamukura ku butegetsi nta kabuza. Iperereza rivugwa nirijyanye n'ikirego cya ruswa ya miliyoni 100 z'amayero cyagaragaye mu rwego rw'ingufu rwa Ukraine rukunze kwishingikiriza ku nkunga z'ibihugu byo mu Burengerazuba bw'isi, ryatumye abayobozi bakuru batatu begura. Aba barimo uwari minisitiri w'ubutabera Germain, minisitiri w'ingufu witwa Stravana ndetse na Andrei Yermak wari umaze igihe ari umujyanama ukomeye wa Zelensky akaba ari umuyobozi w'ibiro bye. Iyi ruswa ivugwa yongeye kandi guhungabanya isura ya Ukraine na Zelensky imbere mu gihugu. Umudepite wo mu ishyaka ritavuga rumwe nawe Yaroslav yigeze kuvuga ko ubushakashatsi bw'ibanga bwerekanye ko icyizere abaturage bafitiye Volodymyr Zelensky cyananutse ndetse ko yari kubona munsi ya 20% amajwi y'icyiciro cya mbere iyo amatora aba muri iki gihugu cya Ukraine yagombaga kuba mu kwezi k'Ugushyingo. Mu cyumweru gishize Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yavuze ko bidashoboka mu buryo bw'amategeko gushyira umukono ku masezerano y'amahoro n'ubuyobozi buriho uyu munsi wa none mu gihugu cya Ukraine burangajwe imbere na Volodymyr Zelensky. Yavuze ko Zelensky yatakaje ububasha bwo kuyobora Ukraine ubwo yangaga ko habaho amatora muri Gicurasi 2024, avuga impamvu z'uko igihugu kiri mu bihe bya gisirikare. Muri Nyakanga 2025 ikigo cy'ubutasi cy'Uburusiya cyatangaje ko abayobozi b'Abanyamerika n'Abongereza bahuye mu ibanga rikomeye n'abantu bafite ijambo muri Ukraine kugira ngo baganire ku gukura Volodymyr Zelensky ku butegetsi no kumusimbuza wahoze ayobora ingabo Valery Zaluzhnyi. Iki kigo kivuga ko impande zose zemeranyije ko igihe kigeze ngo Zelensky akurwe ku butegetsi muri iki gihugu cya Ukraine. Ikaze ku makuru yacu kuryo burambuye duhera kuri izi mpinduka zabaye mu gipolisi cy'u Rwanda. Abapolisi barenga 70 bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru. Polisi y'u Rwanda yashyize mu kiruhuko cy'izabukuru abapolisi 74 barimo na ACP Sam Rumanzi na ACP Francis Muheto. ACP Sam Rumanzi yabaye umuyobozi bukuru bwa polisi y'u Rwanda, aho yanabaye impuzabikorwa w'urwego rwunganira akarere mu by'umutekano daso ku rwego rw'igihugu. Yayoboye polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba ndetse ayobora polisi y'u Rwanda mu butumwa bw'amahoro bwa Loni muri Central Africa. Undi mupolisi mukuru washyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru ni ACP Francis Muheto wayoboye polisi y'igihugu mu ntara y'Amajyaruguru. Abandi bashyizwe mu kiruhuko barimo ba ofisiye bakuru 9, ba ofisiye bato 12 n'abandi bapolisi bato bagera kuri 38. Itangazo rya polisi y'igihugu yo kwa kabiri rivuga ko hari abapolisi 13 basezerewe ku mpamvu z'uburwayi na 2 basezerewe ku mpamvu zindi zitandukanye muri iki gipolisi cy'u Rwanda, nkuko amakuru yakomeje kugenda abishimangira muri rusange. Hanyuma rero mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, reka tugaruke kuri inkuru yacu tuvuge ku musesenguzi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba rero yavuze ko Repubulika Demokarasi ya Kongo yabwiye BBC ko amasezerano y'amahoro hagati ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Perezida Felix Tshisekedi wa RDC asanga ashingiye ku kuba Amerika ishaka guhatana n'Ubushinwa mu bukungu. Professor Johnson Stearns ni umunyamerika wigisha siyansi ya politiki muri kaminuza Simon Fraser University muri Canada, yabwiye ikiganiro Focus on Africa cya BBC ko kuri televiziyo ko gahunda ya Amerika yo kugera ku mabuye y'agaciro ya Kongo ngo ishobore guhatana n'Ubushinwa yanatangiye kera. Agize ati ibi mu by'ukuri byatangiye mbere y'ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump. Ati kuko usibye inyuma ku butegetsi bwa Perezida Joe Biden, umuntu yabonye ko abategetsi bo mu gihe cya Biden bari bashishikariye cyane Repubulika Demokarasi ya Kongo, kandi ibi byose bijyanye n'Ubushinwa, ibi byose bijyanye no kugira ijambo ku Bushinwa muri Afurika no gushaka kwa Amerika ko kugenzura ubucukuzi n'uruhererekane rw'ubucuruzi. Kandi Kongo ni kimwe mu bihugu bicukurwamo amabuye y'agaciro menshi cyane muri Afurika.
akenewe mu nzibacyuho yerekeza ku gukoresha ingufu zitangiza ibidukikije. By'umwihariko Professor Stearns avuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aricyo gihugu cya mbere ku isi gicukurwamo amabuye y'agaciro ya koba akoreshwa mu bintu binyuranye cyane birimo batiri zo mu bwoko bwa EV battery zikoreshwa mu binyabiziga bikoresha amashanyarazi. Ati rero Kongo ni ahantu h'ingenzi cyane kuri Amerika. Rero Amerika yarahashishikariye cyane kubera Ubushinwa. Nekereza ko rero impamvu Amerika bashishikariye aya masezerano ifitanye isano n'inyungu ku mutekano w'igihugu wabo bwite. Icyo ni ikintu kibi. Bamwe bashobora kuvuga bati yego birumvikana kubera ko barimo kugerageza gukoresha amabuye y'agaciro bo ubwabo. Abandi bo bashobora kuvuga ko ibi bituma ahubwo Amerika bashishikarira ko aya masezerano agera ku ntego. Mu kiganiro na BBC mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka, Masari Boros, umujyanama mukuru wa Afurika kuri Perezida Donald Trump, yakanye ko aya masezerano agamije ubucuruzi. Ati aya ni amasezerano y'amahoro, si amasezerano y'ubucuruzi, ngira ngo mubyumve neza. Kuwa kane bicaye iruhande rwa Trump, Kagame na Felix Tshisekedi basinye amasezerano y'amahoro. Gusa kimwe mu byagaragaje imanga nini cyane hagati ya bombi ni uburyo nyuma yo kuyasinya batahanye ibiganza nk'uko bimenyerewe hagati y'abantu bamaze kumvikana. Bwana Trump yavuze ko amasezerano basinye yemeje bidasubirwaho ibyumvikanyweho mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka, birimo kurandura umutwe wa FDLR ndetse no gukura ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa RDC hagati y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ibihugu byombi i Washington DC, aho bo bahanye ibiganza bamaze gusinya ayo masezerano. Bwana Trump yavuze ko amasezerano Kagame na Perezida Felix Tshisekedi basinye mu biyagize harimo guhagarika bihoraho imirwano, kwambura intwaro imitwe y'inyeshyamba, ingingo zo gucyura impunzi iwabo, ubucamanza no kuryozwa ibyaha n'amasezerano ku bijyanye n'ubukungu. Professor Stearns avuga ko kugera ku ntego kwa amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na RDC gushobora kugorana kubera ko abagikanye n'indi gahunda igamije kugera ku masezerano y'amahoro hagati ya leta ya Kinshasa n'umutwe w'inyeshyamba wa M23. Ati kimwe mu bibazo ibyo biteje nuko buri kintu cyose gishobora kugenda neza nkuko biteganyijwe muri amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na RDC, nuko M23 yo ikaba yashobora gukomeza kwanga gushyira intwaro hasi, nuko rero n'u Rwanda mu by'ukuri rukaba rushobora kandi gukomeza kuyifasha, ati ubundi rwo rukabihakana gusa nkuko rwagiye runabihakana mu bihe byatambutse. Yitwa Professor Stearns akomeza kugenda abigarukaho muri rusange avuga ku masezerano y'u Rwanda n'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Professor Stearns rero uyu mwarimu wa kaminuza akaba ari atekereza ko aya masezerano kandi yafatwa ko yageze ku ntego ihite igihe M23 yaba ishyiriye intwaro hasi. Hanyuma kandi hakaba hari igisubizo runaka cyashakirwa M23 yakemura zimwe mu mpamvu muzi z'intambara imaze imyaka 30 ibaho mu buryo bunyuranye. Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi bavuze ko bafitiye icyizere amasezerano. Stearns yagize ati M23 numwe gusa mu mitwe nk'ijana inyuranye yitwaje intwaro murasirazuba bwa RDC, intambwe yayo yaba ari nk'amasezerano y'amahoro avuga ku ngingo zinyuranye yimbitse zigerageza rero guhangana na zimwe mu mpamvu muzi z'intambara. M23 y'ubwayo itaritabira isinywa ry'amasezerano y'I Washington kuko isanzwe iri mu biganiro by'amahoro na leta ya Kinshasa iduha muri Qatar. Yatangaje ku rubuga rwa X rwazo Twitter ko imirwano yakomeje kuwa gatanu ishinja ingabo za leta ya Kinshasa FARDC n'abafatanyabikorwa nazo kugaba ibitero mu ntara Kivu ruguru na Kivu y'epfo byiciyemo abantu benshi. Naco FARDC yasi yatangaza kuri birego bishya bya M23, ariko muri iki cyumweru umuvugizi wayo yashinje M23 kuba ariyo igaba ibitero ku birindiro bya FARDC. Avuga ko M23 ikora igikorwa ikavuga ibinyuranye nacyo kugira ngo rero iyoboye uburari. Kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka M23 kandi igenzura umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara Kivu ya ruguru, na Bukavu, umurwa mukuru wa Kivu y'epfo. Ibindi bice byinshi cyane byo muri izi ntara zombi, no kuvuga Kivu y'epfo ndetse na Kivu ya ruguru. Byinshi cyane rero bikomeza kugenda bivugwa kuri aya makuru. Tukivuga kandi ku mirwano yo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, babwira ko imirwano y'ubuye hagati ya AFC M23 n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo, ibiro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC na M23 bazindukiye mu mirwano ikomeye cyane mu bice bitandukanye byo mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Nyuma yo gufata agace ka Rurambo gaherereye muri teritwari ya Uvira, abarwanyi ba AFC M23 bashaka gufatana Rubarika kiganjemo Wazalendo mu gihe ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zishaka kwisubiza ibice birimo Katogota ndetse na Kamanyora. Guhera muri iki gitondo ibisasu biremereye cyane biri kugwa muri centre ya Kamanyora igenzurwa na AFC M23 biturutse muri Ruvunge
ibindi bikagwa muri Ruvungi biturutse muri Kamanyora. Hashize imyaka igera kuri 5, iminsi igera kuri 5 ikurikiranya ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo rihanganye na FCM23, ibisasu biraswa mu bice bigenzurwa na M23 nka Kamanyora, Kaziba, byasenye inzu nyinshi cyane z'abaturage n'ibikorwa remezo birimo amashuri, biteza impfu inkomere, abandi barahunga. Umwe mu baturage ba Kamanyora bahungiye mu karere ka Rusizi mu Rwanda yatangaje ko ubwo ibisasu byatangiraga rero kugwa iwabo bahiye ubwoba batangira guhungira mu bice bya hafi kugeza ubwo babonye ko ikibazo kiri gukomera kurushaho, bava muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ati bari kurasa ibisasu bikagwa mu nzu, abantu bari gupfa, abandi bagakomereka, inzu zigashya. Nje mfite umuryango w'abantu bagera kuri 7, ngewe umugabo wanjye n'abana 5 twahunze intambara. Mugenzi we yagize ati rwose dushaka amahoro, iyi ntambara irangire, tubeho neza, ibi bisasu birangire, intambara nirangira nzajya mu rugo, abana basubire ku ishuri. Ingabo z'u Burundi ziri kugira kandi uruhare rukomeye cyane muri mirwano, kuko bimwe mu bisasu biri kugwa mu bice bigenzurwa na FCM23 biri guturuka mu Burundi. FCM23 yamaganye imyitwarire irahirira gukomeza kurwanya abasivili bari mu kaga. Mu ijoro ryo ku itariki ya 4 Ukuboza, abarwanyi kabuhariwe ba FCM23 bagabye igitero gikomeye cyane ku birindiro by'ingabo z'u Burundi kiri muri Kivu y'Amajyepfo, bica abasirikare benshi, abandi benshi bafatwa mpiri. Mu bapfuye harimo Lieutenant Colonel Athanase Minani wayoboraga batayo, nk'uko amakuru akomeza kugira bigarukaho. Hanyuma rero mu gihe imirwano ikomeje muri Kivu y'Amajyepfo, FARDC kandi yadukira na Kivu y'Amajyaruguru, ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo rikomeje kandi kugaba ibitero mu bice bituwemo n'abaturage benshi cyane byigaruriwe n'umutwe wa FCM23, ari nako bitana abaturage benshi cyane, nk'uko amakuru akomeza kugenda abigarukaho. Murasirazuba bw'iki gihugu kuri uyu wa 7 kwa kumunsi w'ejo ku cyumweru Ukuboza 25, ibitero by'ingabo za Kongo FARDC byakomereje ku birindiro bibiri by'umutwe biri muri centre ya Masisi wo muri territoire ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Bivuga ko FARDC yarashe ku birindiro biherereye ku musozi wa Kahongore ureba ku bice by'icyaro bya Masisi, ndetse n'ibindi biherereye hafi y'ibiro by'ubutegetsi bya territoire ya Masisi. Abahaye makuru Actualité de Sud dukesha makuru bo muri centre ya Masisi bavuze ko drone ya FARDC yabanje kuzenguruka hejuru y'aka gace mbere yo gutera ibisasu kuri ibyo birindiro byombi. Ibi bitero by'indege bije bikurikira ibindi FARDC yagabye kuri centre ya Nyabiondo irere muri territoire ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Centre ya Nyabiondo ni kamwe mu duce tw'ingenzi muri Masisi kuko iri ku marembo ya Warikare. AFC23 yayifashe tariki ya 9 2025 iyambuye imitwe irimo EPSOS ndetse na EDCR. Nyuma ya centre ya Masisi, ibitero bya FARDC kandi yarashe no ku ngabo za FCM23 zari Bukombo, agace gaherereye hagati ya centre ya Masisi n'iya Nyabiondo. Ihuriro ry'ingabo za RDC ryadukiriye kandi Kivu y'Amajyaruguru mu gihe kuva tariki ya 2 Ukuboza rikomeje kurasa ibisasu byinshi cyane mu bice bya Kivu y'Amajyepfo muri Kamanyora na Kaziba. Abaturage baricwa, abandi benshi barahunga, imitungo yabo kandi irangirika bikomeye. Abarwanyi ba AFC23 bakomeza kugenzura ibice banakora ibishoboka byose kugira ngo umutekano w'abaturage ukomeze kubungwabungwa. Ibitero RDC iri gushafashwamo n'u Burundi bwinje mu ntambara byeruye, nubwo abasirikare nabwo babo bakomeje kugwa muri intambara bishoyemo ubutitsa. Bigaragazwa ko AFC23 ikomeje kugenda ku muvuduko uri hejuru cyane mu gushushubikanya izi ngabo ku buryo bikomeje uko iminsi mikuru yagera yarafashe umujyi wa Uvira. Ihuriro ry'ingabo za leta RDC rimaze amezi 10 ryimanye cyangwa se riryamyeho nyuma yo kwirukanwa muri Bukavu. Tukiri kandi muri iki gihugu gituranye cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mbabwire ko makuru avuga mu butabera, urukiko rukuru rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo rwamaze gukatira abafisiye bakuru bahunze mu mpera za Mutarama no ku kwezi kwa 2025 ubwo AFC23 yatangiza urugamba mu gufata umujyi wa Goma. Aba ni Brigade General Dani Yangba Teneur, Brigade General Papi Lupembe Mopenzo, Commissaire Edi Leonard Mukuna ndetse na Jean Lumual Ekuka Lipopo wabaye guverineri w'agateganyo w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru nyuma y'urupfu rwa General Major Peter Chirumwami. General Major Alain Bia Nzambe wari umuyobozi w'akarere ka gisirikare ka 34 nawe yafunganywe n'abaofisiye, ariko dosiye ye yarafunzwe nyuma yaho apfiriye muri gereza muri Mata 25. Abaofisiye batangiye kuranishwa muri urukiko muri Werurwe. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko mbere y'uko Goma ifatwa tariki ya 27 Mutarama bari bamaze guhungira mu bice birimo umujyi wa Bukavu basiga abasirikare bato ku rugamba. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko aba ofisiye bagize uruhare rukomeye cyane mu ifatwa rya Goma ndetse no gutuma AFC23 yafatira intwaro nyinshi cyane
n'ibindi bikoresho bya gisirikare bihambaye. Abofisiye bo basobanuriye urukiko ko bafashe icyemezo cyo guhungira mu ntara Kivu y'Amajyepfo nk'amayeri y'urugamba kandi ko bari babisabwe n'ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cyabo. Urukiko rwa gisirikare rwahamije abofisiye icyaha cyo guhunga umwanzi, kurenga ku mabwiriza y'ababakuriye no guta ibikoresho by'igisirikare, rubakatira igihano cyoroheje. Komiseri Lipopo yakatiwe igifungo cy'imyaka igera kuri 3, Mukuna akatirwa imyaka igera kuri 2, Brigade General Tene na Ropembe bakatirwa igifungo cy'umwaka umwe, bategekwa no kwishyura ihazabu ya miliyoni 2,800 by'amafaranga y'abanyekongo. Ubushakashatsi bw'igisirikare cya RDC kandi bwe bwarasabiye aba ofisiye igihano kiri hagati y'igifungo cy'imyaka 20 ndetse n'igifungo cya burundu, gusa baje kugabanyirizwa igihano. Inkuru rero yashimishije bamwe muri iki gihugu cya Kongo. Nukuri yacu reka kandi tuyasoreze n'ubundi muri iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, mbabwira ko ihuriro rya F23 rwa Butegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ritangaza ko ikibazo cy'impande zombi kizakemukira mu biganiro bibera i Doha muri Qatar, aho kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byatangajwe n'umuvugizi wungirije wa F23 Dr Oscar Barinda mu kiganiro yahaye itangazamakuru bw'u Rwanda na RDC byari bimaze gusinya amasezerano y'amahoro ku itariki ya 4/5 bifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dr Oscar Barinda yatangaje ko F23 y'agaciro amasezerano kubera ko arimo ingingo zimwe zisubiza byifuzo byazo, irimo gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR bihanganye no gucyura impunzi z'abanyekongo ziba mu Rwanda. Yavuze ko ariko aya masezerano adashobora guhagarika imirwano iri kuba mu burasirazuba bwa RDC kuko Leta y'u Rwanda atariyo ihanganiye n'iya RDC muri iyi ntambara imaze imyaka 4. Yagize ati abahanganye ku rugamba n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ubutegetsi bw'igitugu bwa Felix Tshisekedi na guverinoma ye. AFC23 twe duhanganye ku rugamba, twebwe ikibazo cyacu kiri Doha. Mubwiye neza ko ibya Washington bari mu byabo, bindi nta ntambara ihari hagati yabo. Ibiro ry'ingabo za Leta ya Kongo rimaze iminsi igera kuri 4 rihanganiye na FC23 mu bice bitandukanye mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ku munsi amasezerano asinyweho ku itariki ya 5 Ukuboza, ibitero byarakomeje. Umuvugizi wa FC23 Lawrence Kanyuka atangaje ko ibitero ihuriyeho ingabo ry'ingabo za RDC zirimo abasirikare b'Abanyekongo, Abarundi na Wazalendo ryagabye mu bice birimo Kamanyora, Katogota na Ruvunge, byapfirimo abantu 23 byashobora kwiyongera, abandi benshi barakomereka. Imirwano yakajije umurego mu gihe impande zombi zifashijwemo na Leta ya Qatar zari zarumvikanye ko zigomba guhana agahenge kugira ngo ibiganiro biharura inzira y'amahoro arambye bibe mu mwuka mwiza nk'uko byagiye bigarukwaho. Munyemerere rero mbashimire cyane, mbifurize kugira ibihe byiza, hanyuma turasubira